Igitondo cyiza kuri mwebwe mudukurikiye muri bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tariki ya 13 ukwezi kwa kane 2026 hirya no hino mu gihugu haraza gusozwa icyumweru cy'icyunamo. Abanyarwanda n'isi yose bifatanyaga mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994, ariko kandi ibikorwa byo birakomeza mu gihe cy'iminsi igera ku ijana, ni ukuvuga kugeza mu kwezi kwa karindwi. Turacyakomeza rero gukomeza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, mukomeze mutwaze gitwari. Niko ku isi bigenda, ariko kandi n'abandi bakomeza gupfobya amateka jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino, murushaho rero gukomeza by'umwihariko urubyiruko gukomeza guhangana nabo, yaba no kuvuga nkoranyambaga. Reka rero nanjye mbagezeho amakuru azindutse avugwa n'itangazo riturutse mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva. Intambara mu burasirazuba bwo hagati, umuhora wa Hormuz de Trois d'Hormuz, ibintu byakomeye, ibiciro kandi byongeye kuzamuka ku isoko mpuzamahanga, ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa. Reka mpere ku makuru mu buryo bw'incamake, tuze kubona kugaruka ku itangazo riturutse mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Reka mbere kuri Minisitiri Benjamin Netanyahu ikomye Espagne ayishinja gusuzugura igisirikare cya Israel. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yategetse ko Espagne yirukanwa mu kigo gishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri i Kiryat Gat gishinzwe gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano muri Gaza. Ibi Bwana Netanyahu yabitangarije mu butumwa bw'amashusho yashyize hanze ku itariki ya 10 Mata 2026, yashinje Espagne gukomeza kurwanya Israel no gusebya ingabo zayo nyuma y'uko irenze bikomeye cyane ingabo za Israel IDF ku bitero biherutse kugaba muri Libani. Bwana Netanyahu yavuze ko imyitwarire ya Espagne ari agasuzuguro gakomeye, ati Israel ntizaceceka imbere y'abayitera. Espagne yasebeje intwari zacu, abasirikare b'ingabo zifite imyitwarire myiza kurusha izindi ku isi yahisemo kenshi kandi kurwanya Israel. Sinteze kwemera ko hari igihugu icyo ari cyo cyose cyatugabaho intambara ya diplomasi ngo ntikibahanirwe. Minisitiri w'Intebe wa Espagne Pedro Sanchez ni umwe mu bakomeje kunenga ibikorwa bya gisirikare bya Israel, agaragaza ko gukomeza kandi kwiyongera k'umwuka mubi bishobora guteza ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage n'ubukungu. Ibi bibaye mu gihe Espagne iherutse gufunga ikirere cyo kujya cyayo ku ndege zimwe na zimwe za Amerika, ikanakura ambasaderi wayo muri Israel, bimwe mu byatumye kandi umubano uzamo agatotsi. Ingabo za Israel zagabye ibitero muri Libani ku itariki ya 8 Mata 2026 ku birindiro bigera ku 100 by'umutwe wa Hezbollah, zivuga ko zishe abarwanyi barenga 180, mu gihe Libani yo yatangaje ko hapfuye abaturage benshi cyane kurusha ababo. Espagne yamaganye ibyo bitero, ivuga ko binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, inasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gusubiramo amasezerano y'ubufatanye ifitanye na Israel. Duhindure ingingo, babwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, biravugwa yuko umuyobozi mushya w'ikirenga w'igihugu cya Iran aracyahanganye n'ibikomere yatewe na Israel. Umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran Mojtaba Khamenei, akaba n'umuhungu wa kabiri wa Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu, aracyahanganye n'ibikomere yagize mu bitero bya Amerika byahitanye se. Mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kandi byagabye kuri Iran byahitanye n'uwari umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu mu gihe cy'imyaka 40. Byahishuwe ko umuhungu we wasimbuye ku butegetsi nawe kandi yakomerekeye muri icyo gitero, kandi ko agifite ibikomere ku maso no ku maguru. Ni amakuru yatangajwe n'abantu ba hafi ye, babwiye Reuters n'amakuru ko afite ibikomere yagize mu maso ndetse no ku kaguru kumwe cyangwa se yombi, bikaba biri no mu bituma atagaragara mu ruhame. Abatanze ayo makuru bagaragaje ko uyu mugabo w'imyaka 56 ari gukira ibyo bikomere kandi ko ameze neza mu bitekerezo bye. Bagaragaje ko mu nama agirana n'abayobozi bakuru akoresha uburyo bw'inyumva nkumve aho kuba imbona nkubone cyangwa se yakure, ariko hakoreshwa amashusho, kandi ngo agira uruhare mu byemezo bikomeye cyane Iran ifata.
kugeza ubu aho Mustafa Khamenei yaherereye, uko ameze n'ubushobozi bwe bwo gukomeza kuyobora igihugu bikomeje kuba ibanga rikomeye cyane ku baturage, kuko nta foto, amashusho cyangwa se amajwi ye arashyirwa ahagaragara kuva icyo gitero yakomerekeyemo kibaye n'ishyirwaho rye ku itariki ya 8/2026 ngo asimbure se. Mustafa Khamenei yakomeretse wa 28 Gashyantare ku munsi wa mbere w'intambara yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel mu gitero cyahitanye Ayatollah Ali Khamenei wari umaze kuyobora kuva mu mwaka wa 1989. Umugore wa Mustafa Khamenei, muramu we, no kuvuga umugabo wa mushiki we n'umugore wa murumuna we, bari mu bandi bo mu muryango we baguye muri icyo gitero. Kugeza ubu n'amakuru aratangazwa n'inzego za Iran agaragaza uko ibikomere bya Khamenei bimeze. Umwe mu batanze amakuru wa hafi mu nzego z'iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yagaragaje ko Mustafa Khamenei ashobora kuba yaracitse ukuguru, n'ubwo CIA cyangwa se Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu birinze kugira ibyo babivugaho. Mu yandi makuru, witwa Viktor Orban wari umaze imyaka 16 ayobora Hongiriya yemeye ko yatsinzwe amatora. Ni Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya Viktor Orban amaze kwemera ko yatsinzwe na Peter Magyar wo mu ishyaka ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rya Tiziza mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko. Peter Magyar niwe uhabwa amahirwe yo kuyobora Hongiriya binyuze mu ishyaka rye rya Tiziza. Magyar ati Minisitiri w'Intebe Viktor Orban yamamagaye anshimira ku bw'intsinzi yacu. Turabikoze. Tiziza na Hongiriya ati byatsinze amatora. Twese hamwe tubohoye Hongiriya ndetse dukuyeho ubutegetsi bwa Viktor Orban. Ibyibanze byavuye mu matora bigaragaza ko Tiziza yari yoboye mu bice 95% mu 106 bigize Hongiriya, ndetse iri shyaka ryiteze ko rishobora kwegukana imyanya 137 mu myanya 199. Amajwi agera kuri 90% yamaze kubarwa, bikavugwa ko Tiziza iza imbere. Gutsindwa kwa Viktor Orban bigiye kugira ingaruka kuri Hongiriya n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Peter Magyar yakunze kugaragaza ko atowe yafatanya bya hafi n'Uburayi bitandukanye na Orban utarakunze kandi kumvikana nabo kuri uyu mugabane mu ngingo zitandukanye zirimo no gushyigikira Ukraine. Gutsinda kwa Peter Magyar bizatuma kandi Hongiriya yongera kumvikana n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, binatume umushinga wa miliyari 500 zagombaga guhabwa Ukraine nk'inguzanyo zariko kandi zigamba na Hongiriya zitangwa. Hanyuma gutsindwa kwa Viktor Orban bizanatuma kandi amafaranga European Union yari yarahagaritse agenewe Hongiriya atangwa. European Union yakimangwaga imiyoborere ya Hongiriya kubwa Viktor Orban. Ni igihombo ku Burusiya kuko Viktor Orban yabonwaga nk'inshuti yabwo muri European Union kubera ko Amerika itarimeranye neza n'Uburayi. Donald Trump yari yaremereye kandi ishyaka rya Orban inkunga y'amafaranga. Ibihugu byinshi cyane byo mu Burayi byishimiye intsinzi ya Peter Magyar, na cyane ko Viktor Orban yari yarabibanye isereri kuko yabangamiraga imyanzuro byafataga muri European Union. Nubwo muri Hongiriya haba perezida, Minisitiri w'Intebe niwe uba uyobora guverinoma, ari nawe kandi uba ufite ububasha bwo gufata ibyemezo bijyanye n'imiyoborere y'igihugu kurusha perezida. Reka tugaruke mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, mbabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiye Ismail Omar Guelleh wongeye gutorerwa kuyobora Djibouti. Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro kuri telefone na Perezida Ismail Omar Guelleh wa Djibouti, amushimira ko yongeye kandi gutorerwa kuyobora iki gihugu cyo mu ihembe rya Afurika. Ibyavuye mu matora abaye ku itariki ya 10 Mata 2026 byagaragaje ko Ismail Omar Guelleh yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 97.81% ahigitse Mohamed Farah Samatar bari bahanganye wagize amajwi 2.19%. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ku itariki ya 12 Mata 2026, Perezida Kagame yagaragaje ko yashimiye mugenzi we wa Djibouti ndetse agaragaza ko u Rwanda ruzakomeza gufatanya n'iki gihugu. Ati nzakomeza gushimangira umubano mwiza usanzwe uri hagati y'abaturage ba Djibouti n'u Rwanda no gukorana bya hafi mu guteza imbere intego dusangiye zigamije iterambere n'imibereho myiza.
Ismail Omar Guelleh ufite imyaka 78 watsindiye manda ya gatandatu yatangiye kuyobora iki gihugu umwaka wa 1999. Umwaka ushize abanyapolitiki bo muri Djibouti bakuyeho itegeko rikuraho imyaka ntarengwa umuntu agomba kandi kuba afite kugira ngo ayobore iki gihugu, bimuha amahirwe kandi yo kwiyamamaza. U Rwanda na Djibouti bifite umubano uhamye, impande zombi zibinyujije muri komisiyo ihuriyeho yo ku rwego rwa minisiteri, zihurira mu nama zihoraho zigamije kureba amahirwe mu kwaguriramo ubufatanye. Binyuze muri iyi komisiyo mu Gushyingo 2025 ibihugu byombi byagiranye amasezerano 9 y'ubufatanye mu nzego zirimo siporo, ubuzima, iterambere ry'umuryango no guhugurana mu bijyanye na diplomasi. Bisanzwe bifatanye kandi amasezerano bifatanye mu guteza imbere ubucuruzi, ubwikorezi bwo mu kirere, ikoranabuhanga, umutekano w'ishoramari no gukuriraho abadiplomate ikiguzi cya viza, hashingiwe kandi ku mubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi. Djibouti yahaye u Rwanda hegitari 60 z'ubutaka burimo uri hafi y'icyambu n'ubundi buri mu cyanya cyahariwe ubucuruzi, narwo ruhiha ikibanza cya hegitari 10 mu cyanya cy'inganda imasoro. Muri Werurwe no kuba mu kwezi kwa gatatu 2026, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Ruven Nduhungirehe akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yakiriwe na mugenzi we wo muri Djibouti Abdulkader Hussein Omar, baganira ku mubano w'ibihugu byombi. Minisitiri Nduhungirehe na Abdulkader banarebeye hamwe ahari amahirwe yo kwagurira ubufatanye hagamijwe inyungu z'ibihugu byombi. Icyo gihe Minisitiri Nduhungirehe yahuye na Perezida wa Djibouti amugezaho kandi ubutumwa bwihariye yahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Tugiye kuri Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yashimangiye ko Jenoside yeretse u Rwanda ko hakimuhana kaza imvura ihise. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yavuze ko amahitamo igihugu cyakoze atanga icyizere gihagije cy'uko Jenoside yakorewe Abatutsi itazongera kuba ukundi mu Rwanda, ariko agaragaza ko bijyanye n'inshingano zo kutorohera abagifite ingengabitekerezo yayo ndetse no gukunda umurimo kugira ngo kwishakamo ibisubizo bishoboke kuko akimuhana kaza imvura ihise. Yabivugiye mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi cyabereye ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Ngororero ruri mu murenge wa Ngororero hari ku itariki ya 10 Mata 2026. Urwo rwibutso rwa Ngororero rero ruruhukiyemo imibiri y'abasaga 12,500 biganjemo abishwe batwitswe ku itariki ya 10 Mata y'umwaka wa 1994 ubwo bari bahungiye mu ngoro y'ishyaka MRND yari iraho urwo rwibutso rwubatse. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yagaragaje ko nubwo igihugu gikomeje kandi gutera intambwe mu kwibaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, hadakwiye kubaho kwirara kuko hari abarajwe ishinga no kugisubiza mu mateka mabi cyanyuzemo. Ati ntitugomba kandi kwirara kuko hari bamwe batifuriza neza igihugu cyacu nk'uko mubizi kandi mukomeje kubyumva. Abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka wa 1994 bakomeje kuyipfobya, bakomeje kandi guhembera ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere u Rwanda ruherereyemo, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agira ati ibyo byose rero bikorwa n'imiryango mpuzamahanga irebera nk'uko byagenze mu Rwanda mu mwaka wa 1994 na mbere yaho. Ahitamo kandi ati twagize nk'Abanyarwanda nk'uko Perezida wa Repubulika yabigarutseho nuko Jenoside yakorewe Abatutsi itazongera kubaho mu Rwanda. Ibyo yagaragaje ko bijyana no gusiba inzira zose zishobora gutuma Jenoside yongera kandi gushinga imizi ndetse no kwishakamo ibisubizo binyuze mu gushishikariza umurimo ndetse no gukora, kuko mu mwaka wa 1994 byagaragaye ko akimuhana kaza imvura ihise. Yanaboneyeho kandi gusaba urubyiruko gufata iya mbere mu kumenya amateka y'igihugu kugira ngo rubashe guhangana bagifite ingengabitekerezo ya Jenoside cyane cyane binyuze muri internet, ndetse asaba n'ababyeyi kubwiza abana ukuri ku byabaye. Yashimye kandi uburyo abanyeshuri b'Inyange bagaragaje ubutwari mu kwanga kwitandukanya ubwo bari batewe n'amacengezi, ashimangira ko ari ikimenyetso gikomeye cyo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero Nkusi Christophe yavuze ko kuva mu mwaka wa 1990 ubwicanyi bwari bwaratangiye bituma Abatutsi bose rero bishwe muri iki gice barenga 57,000. Mu karere ka Ngororero abamaze kumenyekana Jenoside yakorewe Abatutsi yadutwaye barenga 57,000. Ati bashyinguye mu nzibutso 7 ziri mu mirenge itandukanye.
yagaragaje ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda abatutsi bo mu bice bitandukanye bya Ngororero batangiye kandi gutotezwa, abandi baricwa, ndetse by'umwihariko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane abari bahungiye mu ngoro ya MRND bazi ko bari buhabone ubuhungiro byarangiye bishwe batwitswe. Meya Nkusi yavuze ko bibabaje kuba hari imibiri y'abatutsi bishwe itaraboneka, aboneraho kandi kongera gusaba abaturage kutinangira gutanga amakuru y'aho iri kuko bitera igikomere. Ati nongeye gusaba nkomeje kandi abaturage b'akarere ka Ngororero kudahishira aho bakeka hari imibiri itaraboneka ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Ibyo bifasha kuruhura imitima y'ababuze ababyeyi, bavandimwe n'inshuti batashyinguye, ndetse bigasigasira ubumwe n'ubudaheranwa twiyemeje nk'Abanyarwanda. Yongeyeho ko na nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, akarere ka Ngororero kandi kongeye kwibasirwa n'ibitero by'abacengezi byari biyobowe n'abahoze ari abategetsi n'abasirikare bakuru bakomokaga muri ako karere, ariko ko leta y'ubumwe yabashije kandi kubihagarika, ubu baratekanye ndetse kandi baratwataje mu iterambere. Komiseri umuryango wa Ibuka Manirarora Annonce akaba rero yavuze ko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Ngororero yihariye kuko Abatutsi batangiye kwicwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Akarere ka Ngororero ko uyu munsi kagizwe n'ahahoze ari Superefegitura ya Kabaya n'iya Ngororero, ndetse ibyo bice byose byakorewemo Jenoside. Superefegitura ya Ngororero by'umwihariko yari igizwe na komini Kibirira, Ramba, Satinsi na Gaseke, ndetse aho hose ubwicanyi bwatangiye mbere. Ku ikubitiro muri komine Kibirira hishwe abatutsi barenga 400 kuva ku itariki ya 13 Ukwakira mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, ndetse muri Gashyantare mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri abatutsi barongeye baricwa. Muri komine Satinsi naho abatutsi bakomeje kandi kwicwa mbere mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ndetse muri komine Ramba aho by'umwihariko byagizwemo uruhare na Dr. Raho Mugesera nyuma yo gukoresha inama hitwa Birembo ashishikariza abahutu kwica abatutsi, ndetse no muri komine Gaseke ati bwarakozwe mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Turindire ingingo turana n'amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa duce mu gihugu cya Kenya. Mbabwire kuri Perezida Dr. William Samoei Ruto, aho Ruto yayobotse ubuhinzi ngo azabe umuherwe w'ahazaza. Perezida wa Kenya William Samoei Ruto yatangaje ko amaze kumenya ko mu bihe biri imbere abakire ba mbere bakomeye bazaba ari abahinzi. Yahisemo rero guhita atangira guhinga hakiri kare. Yabitangaje ubwo yari mu nama y'ubufatanye mu by'umutekano yitwa Mashariki Cooperation Conference yabaye ku itariki ya 10 Mata mwaka 2026. Perezida Ruto yavuze ko Afurika ifite 2/3 by'ubutaka bugenewe ubuhinzi n'undi mutungo kamere ushobora kandi kubyara ubukungu kuri Afurika. Ati uwahoze ari perezida wa banki nyafurika itsura amajyambere yambwiye ko abakiri ba mbere bahazaza bazaba ari abahinzi, niyo mpamvu rero nanjye ati natangiye kugerageza ubuhinzi. Dr. William Samoei Ruto yavuze ko nubwo Afurika ifite byose ariko ibishobora kutayibyarira umusaruro mu gihe hataboneka abayobozi b'abahanga bashobora gutekereza neza uburyo bwo kuyibyaza umusaruro, nk'uko Dr. William Samoei Ruto perezida w'igihugu cya Kenya bivuga. Hanyuma Uburusiya bukozwa ibyo gukomeza agahenge mu ntambara ya Ukraine. Uburusiya bwatangaje ko budateze gukomeza igihe cy'agahenge ku ntambara buhanganyemo na Ukraine kari kagenwe kubera Pasika y'Abarthodoxe, mu gihe Volodymyr Zelensky perezida wa Ukraine ateme ibyo asabwa n'ab'i Moscow. Inshuro Uburusiya kandi bwagaragaje ko Ukraine igomba guhara bumwe mu butaka bwayo, kutajya muri OTAN, kugabanya ingabo n'ibindi. Mu kiganiro cyatambutse ku itariki ya 12 Mata 2026 umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko amahoro arambye ashoboka mu gihe Ukraine atakubahiriza ibyo bayisaba. Peskov yagize ati umutekano urambye ushobora kuboneka igihe tubonye ibyo twifuza kandi tukagera ku ntego twihaye kuva mu ntangiriro. Ibi bishobora no gukorwa uyu munsi, ariko Zelensky agomba kwemera ibisubizo bishoboka bihari. Yakomeje avuga ko mu gihe Zelensky atakwemera kandi ibyo basaba, ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe bizakomeza nyuma agahenge kandi karangire. Hanyuma Ukraine n'Uburusiya byakunze gushinjanya kurenga ku gahenge k'amasaha 32 kuva kwa gatandatu nijoro kugeza uyu munsi, aho ku cyumweru urangiye kari karashyizweho kubera Pasika y'Abarthodoxe, aho buri ruhande rwatangaje ko habayeho rero kuvogera
ako gahenge inshuro nyinshi. Ingabo za Ukraine zatangaje ko guhera mu gitondo cyo ku itariki ya 12 Mata Uburusiya butubahirije agahenge inshuro 2299. Mu butumwa zanyujije kuri Facebook, ingabo za Ukraine zagaragaje ko Uburusiya bwagabye ibitero 28 burasa inshuro 479 ibitero bya drone bigera ku 1800. Ku ruhande rw'Uburusiya, Minisiteri y'Ingabo yabwo yatangaje ko Ukraine yakoze ibikorwa bishingiye kandi ku kutubahiriza agahenge birenga 2,000. Dusatira umusozo makuru yacu, reka babwire ko ibiciro ku isoko byakomeje gutumbagira mu buryo bukomeye cyane, ibintu kandi bikomeje gukomera. Amerika ariko ikavuga ko igiye gufungura Detroit d'Ormuz cyangwa se umuhora wa Hormuz burundu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ingabo z'icyo gihugu zirwanira mu mazi zigiye gufunga umuhora wa Hormuz ku buryo nta bwato bwishyuye Iran bwongera kandi kuwukoresha. Ni icyemezo Donald Trump yafashe nyuma y'uko ibiganiro byahuje Iran na Amerika byabereye muri Pakistan ntacyo byatanze. Bwana Trump yifashishije imbuga nkoranyambaga nk'urwe rwa Truth Social, yagaragaje ko yasabye abasirikare bo mu mazi gufunga umuhora wa Hormuz ku buryo nta bwato bwawinjiramo cyangwa se busohokamo ngo kuko bwishyuye Iran. Iran ikimara kandi gufunga umuhora wa Hormuz unyuramo ibikomoka kuri peteroli bingana 20% by'ibicuruzwa ku isi hose, yafashe icyemezo cyo kugenzura no kwemerera ubwato bumwe na bumwe kuwunyuramo ariko bubanje kwishyura. Donald Trump yerekanye ko ubwato bwishyuye butazongera kunyura muri uwo muhora wa Hormuz kuko bwishyuye mu buryo bunyuranyije amategeko. Yaratangaje kandi ko abasirikare b'icyo gihugu barwanira mu mazi bagiye gutangira kwangiza za mine zatewe muri ayo mazi kugira ngo harebwe uko uwo muhora wakongera kuba nyabagendwa. Yagize ati, aka kanya igisirikare cy'Amerika kirarwanira mu mazi, icya mbere ku isi kigiye gutangira ibikorwa byo gufunga ubwato bwose bugerageza kwinjira cyangwa se gusohoka mu muhora wa Hormuz. Nanategetse ingabo zirwanira mu mazi gushaka ndetse no kubangamira ubwato bwose buri mu mazi mpuzamahanga bwishyuye Iran. Nta n'umwe wishyuye ikiguzi kinyuranyije n'amategeko uzabasha kubona uburyo bwo gutambuka umuhora wa Hormuz mu nyanja. Yakomeje kandi agaragaza ko umunya-Iran uzagerageza kurasa kuri Amerika cyangwa se ubwato bwayo azarimburwa. Ati, umunya-Iran wese uzaturasaho cyangwa se akarasa ku bwato bw'amahoro azajugunywa ikuzimu. Ku rundi ruhande, ingabo z'impinduramatwara za Iran zishinzwe kurinda umuhora, umuyobozi w'ikirenga w'abayobozi bakuru Revolution Guard yaburiye Amerika ko ubwato bw'intambara buzagerageza kwegera umuhora wa Hormuz bizafatwa nko kurenga ku gahenge kemeranyijweho kandi ko bizatuma rero intambara ikomeza kwiyongera. Ibyo rero ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa mu bushamakuru mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri murasirazuba rwagati n'ahandi hirya no hino ku isi. Mbashimire, mbifuriza ibihe byiza, turaza gusubira mu makuru.